ubwiza bw'umuntu buva mu ko yiyitaho ahereye ku mafunguro. Abamenye ibanga barimenye kera, bamenya Songa Bar Resto. Hano mu Gisaza mu mujyi wa Huye, nawe utahazi ni en face ya station SP. Songa Bar Resto mu Gisaza muradusangana boiro, agatogo, potage, imbuto, ikahwa, icyayi n'ibindi bijyanye nabyo kandi biteguye mu buryo bwa gihanga. Ntago ari byo gusa, guhera ku isaha y'isayine bifi biboneka. Wowe wandikiwe regime na muganga, tubasha kukwitaho ugasubira mu buzima. Tugufitiye amagrillade menshi agiye atandukanye, wakenera inkoko, urukwavu, akabenzi, burushete n'ibindi bijyanye nabyo. Amafunguro yacu tuyategurana ubuhanga buhanitse mw'isuku itagira ukwisa. Sheri wawe niba gukunda nagusohokane muri Songa Bar Resto. Bana Université mwaba mufite amafatanye atandukanye, nimuze muri Songa Bar Resto maze mwicare mugubwe neza muri bingaro zitagira uko zisa, parking ihagije. Bakunzi ba biyari ntago twabibagiwe, chambre de carité VIP bakaguhamo na petit déjeuner, ibyo kunywa by'amoko yose, amarikeri, amawayini, amave, ibya burarirwa bakunzi ba Primusi nayo iraboneka, tutibagiwe n'ibya Skol ndetse na bya binyobwa by'ivota masimbi yaba mu Budage cyangwa za Paris nabyo urabidusangana. Byose ni muri Songa Bar Resto. Tugukora outside catering, twakira ubukwe, ama-anniversaire, twerekana match z'Iburayi, umuziki ujyanye n'igihe. Abakozi b'inzobere bakwita bafite urugwiro babarizwa muri Songa Bar Resto. Songa Bar Resto duhamagare kuri nimero zikurikira: 0788537089 ndetse na 0788034729. Niba utekereza kwitabwaho ukamererwa neza, tekereza Songa Bar Resto. Songa Bar Resto tuguha serivisi zose dukurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Songa Bar Resto kubera iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani, ibiciro babikubise hasi ngo ba. Nimuze mugubwe neza muri Songa Bar Resto.